Pemirsa penglimakan kasus Bali, Kantun memargi. Ring tanggal 17 Mei, war sekali tali kali likur wilangan kasus COVID-19 ring Bali, kau ningin mungguh ring wilangan dasan diri. Asa punika taler, pasien kenak saya nincap, yening sayang sareng arahina sedurungnya nih, kantos solas diri tur ngelangkungin kasus anyar. Selanturnya nih, nenten wenten pewohan pasien padem, anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, kasus anyar nincap lekutus diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif kasus COVID-19 ring Bali langkungan 1 seketalian diri. Selami awuku, pini ake kerauhin saking Kabupaten Badung, inggih punika kasus harian ipun 15 diri. Rares Denpasar wenten kali diri, miwagianyar wanta adiri. Wenten 6 kabupaten sane nenten nguningayang pawahan kasus inggih punika Tabanan, Jembrane, Bangli, Klungkung, Karangasem, saha Buleleng. Wilangan pasien padem wenten 10 diri pini ake rau saking Badung inggih punika kali likur diri. Kelanturang saking Denpasar antuk 6 diri pasien kenak. Kewentanan 7 kabupaten sane nenten nguningayang pasien kenak inggih punika Karangasem, Jembrane, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, saha Buleleng. Dadosnya nih kumulatif pasien padem langkungan petang talian diri. Dia Dewi Bali Pos nguningay